Cumudul dah keselam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu dah. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kalaniko Civil Sports Association nakar penyo tri urumpang arajar Abu Hendriu. Klub li perda yang kelempung ilek kai First Division Football League arajar Pusan arajar Abu Hendriu. Hamadan Nulikata Stadium, Raniko Civil Subdivision, Southwest Khasi Hills District. Hagai kelempung kidan pratli kenhun kibelak banishim benta. Pada hagas sedang, kajian kun kelalong hapadang ke Evergreen SC bersyak ke mau pelun SC. Hakabah ke Evergreen kelalak penlim no ya ke mau pelun. Rasa gol lashi gol. Ya kena gelempung lepli perda ada ubah di CML haringkat kajian dan lang kena penyat bad kiwe-kiwe. Ya Hendriu aku yo ya tilawan si simpan bad pelong ya kenegali kejungi lembah jong belusam belusam arjar Hendriu. Nama kata kongkasion hi isutu baik Islam kibalik aku yo bad penyat ya kenegali idon syun kijinge kibakongkasion ni lala bad penyat temrai ni sungu ba kongkasion hi ni lala bad penyat ya ka lek ka benungkong lembah jong Islam mulai Islam arjar arpisan te lembah jong kapur kumamta tenang bukan museum ni kapur in politik mata sebang yo Mejbur dia di Chairman iba niat yang mereka jingilang berbuat sebagai niat yang akan mensupport penjuru sebagai juga yang membunuh kau menggunakan dia direksi dia kemudian berbuat penjuru yang kinoyalam jongka Raniko Civil Solutions Football Association mulai ikiru barat beda nanti berbondan lu nang berkinanglah bertentelun ya kini akan berkia namta kecimutoy itu kena semua hari ini ketemu tang berjuni aku leru ikiru rumah happy baret ibarat angkat lang hari kepor dan persiapan yang di tournament sebelum ke tournament lah beriak ke Raniko Civil Solution Sport Association Jiwan lebih didorongkan lebih ketika jika musim ya association kenang bakananglah berpentelun ikan di jam 6 ta berkentil yang kedong tahan hari ka snong ini hari ka tahan ini kaba niu itu dan tentang berkentil di putra hari tahan ini ngaruh kan berbuan tahan dibentai bangankan henry kabangawan hari ka lempung ko Barbon isu ya keren sepang kabenta jong ka team jong ka football mo kadega game ka semua prade abar kaperte kadega game ka best time kadega game ka lawan ai ka physical health bagi ka mental health jadi kun samla jadi nang bakin lagi berbun gi iba kadega kaperte ka ai nongkongnya ngasol ban kaya ang nagpor ban kerpat ya ki rewamba wala kimdal ni ban kerpat ki kun sama dengan ni dok thang ni bangin ya don tilang bakani ka association nama ka jindal dong kinoyam hakani ka association kamdei kanulu berta ka ba ngak ban penentoy ya ki nanti yang nu member badan hak association, nanti ki member yang association ki shipnya, yang ni akan bertulun, kadai hot akan berkiatam, keba ki jimut, jingsep, ki bun bah penian yang pun kini bertolongan hentam, kadang halu lightly bertamu, ke fast ke second berkata,
dengan kepat ikili romba jong ni kadong ketan juni lembang ni tumong kat ki bayo soe lane ya ki para romba ki bedon hari koru ba kini asno tilang berkene ka osien nan ta thau ya kono ka bentai ni guna lane ya kono ka bentar ba ka osien kadon lemar ba kidon lam ka osien kidon tango ka thau ba kata kade berialam ni di kun samla jong ni ka than ini jong ni ka dok than jong ni jom kami ko ri baro ko we syaka thong bangin koi wonde haka bentar ba ngila ban imja ngila ban yo ban permet perliang yang jingder kam haye ka set lale hakano ma ko football menta kumbakalong kam desu tanung ta kata ka physical bat ka mental health bangila ban mentoy ndrei kumbaka pa menta kadai ka jimentoy lada kun samla jom ni lo time ki MC bat ki praktis bat ki lek ha ka interest ka joki bat ki penut por na bertaba ki praktis teng ngatrai lembak ka jing tinti jokani ka association joki ni ki lembak ki badal ka bensin bat perkiu ikut samla ngane ka area ka jini nganget bat ki sabi ikut samla ki ba an samtoy na kane ka kam yele kai joki bat kanlong na namenta ikut hab ibarat mo bakas sport hange po kari nasi po kari India hinta kam desu tang namenta ka jingile kai sotna ndai kala dehi ka professional ka ba ila ban yo ya ka kamai kaji lembaga sport mo te nasok banyak bangayo ko ni dalang berkini gile ba ibadal ka kamski bershipya baniara ya kadok ka ga juni Hoy mangi ngaru kuwe na gide romba do kadok kan ya ju dan merta ko di program hantam hagi sport hagi snam ko namar ba kuwe ni to bi ngai bagi don di kon samla ki don gide romba kumbangan subvention ba ya lam mo ibelong isanga samla romba jo ni kadok kan idon bisa kata kamusin ban betin nanti namar da kan di nomtin nanti kalau ka bae bapin boy siya katong malam don gino ilam bapin Mario ki players ban jet player ban perlong ya tournament ban ngini gino bapin nang Mario ni ilam hagi tournament ki bakam hajro mo kade ba nga yo musim hari marba Indonesia musim wakada ide ba duna haka yo kot kumbangin mo Andre idol musim terdaw ngaru kum urewang ba jomane kan na no musim nga khamshan ka musim ba haba mai khade nga bangi dan bertalang hakanu kono ka program lada de hadisnong gitawa ngene ka ba ikhatni nga kham soe bangan kiak namar ba na yui ya kan jinglong yui tementa nga poe ni idolang irulong ba joka dong katang ngajui batam bang khade no te nga so ba kanong ka jingkermen bakani katormen kananga nangni skmat ban yalam ni ikut samla jini syaka thong jong ka jingjot nang pinyo bane simperta wat hagi wei ki tournament ki bakam kraw kum haka super league mo te lembah ka jingnot jong kini gile romba nang next camp ba wonde ki kena samla joni ki saya yok berta ban ye simperta hagi wei ki tournament ki bakam kraw bakam sejrong mo kenang ba karena kan musa di pun samla badan hakani kadang tang gitu dah apa ini kemudian terus apa ini bagi players jadi ni atlet tim bak kiwi tim ba yasi bertanya ni tournament ngai ku play lagi bak henda lekai dah kemensim berjumpi berdek ko pinwan lekai tang hagasi bak kadal tournament hendrai wala kadi football lay bang ngidang siya kan mata kadeka bae ba dengan kentu ya di ba di sim berta ba pinyalong manaksi pinya practice pinya don ya ka kamsim ban kertiu ya dengan orang dungi marang ba kai jingile kai ba du biru kan perkemenik put ba kini sim bertalang put ba nang ba kandon gajing itenak ha ka jingile kai ha ka standar mo kumangi juyo ka standar jong ka juki tim di bele kai ha kene ka position tengah kepak pakfat mo ba nginia
gini lekai dah kemensim kecil snow paradong parapan nganongkan bun tengah ai saya sisir pak ngasoba ngan kentu jadi lang baro bangin dia dan bertalang berkali sekian kenang bah ka jintresi dalam lagi karena bejo nomor ba kumba suang lo kumanginan syekren mentabal ichaman berpeniak yang ditolman kadai kebaik pa nomor ba kipat baru kim igumba kipes mutratsu ya sport hagini juk pemerintah nomor ba labun ki facilities bagi khul samla jini sport na da juwe kam mo handai long na tentu ya khul samla jini kalau kan bengini aim sen ya kini ka association ini aim sen kini ka association kenang ba kini rumah kini yo sen berkinala berkerti usapran ya kare ka dong kan jini te ngar konom keren buat penting ya biang itu ada ke puan bah minyo persdang lo ya kartonmen te ngar ku rumah bah warna hajin duna hajin tulak awan kenang bagadon kemensim pengendiarap lem ya konsisten pengenterong lem na benta jikit bakia jong konsisten tengada ketur konsisten bah nani semak bagadon kilo kijinge kia asyam bayi tuku ini dalam tilang walada ide ibo ibarat rumah tengah I play bi faisen ba tilawak ban perlu yang beli program berjot.
Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.